Très chers fidèles téléspectateurs, chers internautes du magazine Les Reporters, à travers notre émission CKC TV et sur notre chaîne YouTube, nous sommes très heureux d'être devant vos postes téléviseurs pour notre émission intitulée Face à Face, dans une présentation de votre humble serviteur Diétende, autrement appelé Papa Sango, et la partie technique est coordonnée par le DG Valérie Lukaou. C'est lui qui est aussi du côté de la réalisation, ensemble avec toute une équipe technique, accompagnée de notre ingénieur Makwiza, ingénieur LK James, et pourquoi pas d'ici lui-même, ingénieur Valérie Lukaou. Notre chaîne YouTube CKC TV, à travers notre émission Face à Face et à travers notre magazine intitulé Les Reporters Mag. Diétende à la présentation. Alors que pour Nalelo Bandeko Toebikino, magazine Les Reporters, émission Face à Face à travers chaîne YouTube CKC TV. Tokolobela mingi lolenge langue Italie ki Congo. Donc il est l'autre kolobela ki Congo. Donc bo tenir biso rigueur tie soki que bai obo kolanda biso tokoloba mingi na lokota ki Congo. Alors tokozala na invité du jour na biso, invité spécial na kombo ya Papa Kamumfwekete yende akolobela tina ya langue ya Kikongo, yepe akolobela tina ya initiation na ye ya groupe RTV to likambo etali nzila Congo. Donc pona ye, pona biso banso tozala liboso ba itando eke toyeba nini oyo ye elongo bani alobela biso na likambo etali Kikongo. Voilà, merci mingi na bino banso oboko la nabiso parce que bosepeli na transition na biso ya magazine Les Reporters, bosepeli na transition na biso ya chaîne YouTube CKC TV. Toyebisi bino uno mu Kikongo tuvovila ngewa vila nzila mundinga Kikongo unu imambo matalidi Kikongo. Ingénieur Valérie Lukaou et tuna ekiese kia yamba sedieto mbuteto nkakieto mukumbu ya Papa Kamumfwekete kia mbote sedieto kambote mutomuntu et mavimpi bwe mavimpi mambote wanini vraiment babidi bazei Papa Kamumfwekete kadifo kalumbu kia nteteko sibakulanda ngatu munzila ya internet et vous munzila ya chaîne locale nani Papa Kamumfwekete. Papa Kamumfwekete mwana Mkongo ngina longi kukinkimba kya Congo kulevo Université Congo nanga bafone ko. Voilà, merci beaucoup longi kukinkimba do boka bazei kinkimba ko université. Voilà, yani tuna yani en face tu sais il faut nous en général mudati ya le 16 janvier 2024 si tu as la ndinga ya Kikongo kalumbu kya nteteko ulutanga kwa kudeja kansi unu tata sango kubakiti mwana Nkongo wena tuzule ntete diambu dia ntete tuzule wavuvila kwa bani Kongo ba wonso nobeta kutulanda mudati ya le 16 janvier 2001 kia diambu dieta kutubambula ntima mudati yoyo mudati ya unu date ya le 16 janvier 2001 et où nous les dates le 16 janvier 2024. Bon, nanga petit bakulu muncha Congo démocratique to bambukilanga moyo wa lufwa voilà wa umosi mu mfumuza ya lanci yayi baboke livumbuta muntu Laurent Désiré Kabila kali muze voilà mu Kiswahili kwa beto mbuta muntu kwa bao muze ça veut dire mbuta muntu donc mbuta muntu Laurent Désiré Kabila yani walandila mfumu Mobutu mfumu kya nchi yayi wa fwa ye bazenga dio bayala bazenga dio vo tukavana ti ntango ka imani consulale
Kamagumule sama no kagonde yantete yakosomvu futi bambugilanga moyo wa kesa jojo pelekovo mukanka mankaka kavanga mukonda kwa pitete mpisulu za lunga ya mudili wa kelinwani nanga wa tambudila mumena vutu tamuena mpasi muune katuledi tunakovo yani una musi makesa mu masonga kibeni zola kwansi kadi lina nanga lyamu lya nguli difutizaya zola kwansi bakala kwao ye muzola kwansi o mayingi akateza panga ya mdanwani za cheto yevaikisa yobukinkole nanga mbimu bila kyoko bavondera kadi bamunavo njira kakala natansi kayoyo ko bawo bobo ba mbeni za cheto bakala yango luzolo umona votier ya koma kipata ya sikila yani wanwana mvita yoyo pele kuvoa vondwa kasi na te unu tubambulanga moyo yani yeuna umushi mbandu zozoma matoko malengele landa na lumonanga nzoyina ku territoire basoneka ne jamais trahir le Congo ina uvovo una yona bonso laki vo ntsilu zokasila baba twenya za Kongo za ngutamu za onso no mavanga mwa mpuva zao kabalidi yeko la manchao. Voilà, qui est ce qu'a foi na kadivonu tuyamidi tata Kamumfwekete mudati sur le 16 janvier 2024 et tutabamu kilampe moyo kwa mbuta muntu tata Musée Laurent Désiré Kabila 16 janvier 2001 16 janvier 2024 23e anniversaire tukatata katusisila sitofu filandinga kikongo en général qui n'avons pengé wena umosi wa kinkimba qui a université Congo papa Kamumfwekete ndinga ya kikongo yetivila kwa betu ba Congo quand tuzile twazaya ntete nsasa ya ndinga kikongo kwa betu ba Congo inki nsasa ya ndinga kikongo kwa betu ba Congo muvana kiuvu mumvutu unani mukiuvu kioko yantele fite vuvela ntetevo nanga kiuvu kya nguli ntete nsasa ya ndinga voilà mkoso kane ya bantu ndinga ilwazu kimosi wakati ilwazu yingi yobibisalilanga bantu binavo swasikisanga koso bantu bantu votu vovanga vo bakongo votu vovanga vo baluba votu vovanga vo bangala nanga ngudya nsamu ntete kunda kantete kya kingala vo kikongo vo kinani indinga kadi mundinga imuswasiswanga ma kana ma bantu voilà nanga vo tuvuidi jinuni za zingi tuvuidi nuni babogelelanga vo seke nuni babogelelanga vo ngau nuni babogelanga vo yembe kansi nuni zoso koso nuni yendinga ye muningu wa nuni vo vovele fitiwa dina seke dina yembe bavuidi nuni umosi una babogelanga vo chaku chaku yani una ye vema katangini na ndinga za bankaka voilà kansi diambu dia funu beni muvisa vo chaku ye chaku bakuta nene kaba vuvanga ndinga kakako ndinga yo yabaki chaku yina ibavuvanga yina bi babaki sana nanga ifoko vo koso kanda ya bantu divuidi ndinga endinga dina ikumbi lwa lusansu ya kanda ya bantu imundinga tu tambikisilanga lusansu lwetu lusansu imoyo wa kanda ya bantu vo kanda ya bantu dividisi lusansu lwani ifoko vo kanda dionope dividisi idio devo tuka mutuka vavanza voluzolele yadila bantu voluzolele yadila nsi kima gantete lufete sala inuanisa lusansu nuanisa lusansu
inwanisa mpendinga bantu bobo kadi foka lo nwanisi kubitezo pa mambo momo bantu bobo ntango lili kuba yali lakai lendi kalako idio dovo ntango za onso no ndinga ilusansu bina boso biba bya mianzi bya ngudi miyome bivuzwanga tekela muyadika muyadila kanda ya bantu fokovo mukufi lusansu imoyo wakanda ya bantu ukanda ya bantu titizinga ititatamana zinga imulusansu luani yendinga ikumbi ya lusansu lolo vidisa ndinga ividisa lusansu ividisa lusansu ifwa tutondele kadivo tubakisi nsasa ya ndinga kikongo tuchitatamana kaka muzayavo nani ndundu babokele nkongo induna watuka muna kongo dia totela kadibeto bakongo ibisinsi babokele ngevo kongo dia totela boso tutazaisa vo bakongolais tutazaisa vo ba français tutazaisa vo ba japonais beto pe bakongo nsieto yakala kongo ndingeto yakala kikongo ye mbanze to ya kimfumu yakala mbanza kongo nkongo injona unavuma sinamani matuku mani mena muna kongo dia ntotela kieseka fwana kansi babidi bakututela navo enduna mkongo wa 50% enduna mkongo wa 100% kianso asoni navana mkongo wa 50% et 100% nkutaniso ya menga bozo tukuna kadiwa di muntama tokelenge bakongo bakala beni ifu même kyoke kala vo betu tokinu bana bafioti muntama beto bambuta zeto kabazolelenge beniko sangisa menga mabakongo emenga mankaka kadi ntsangisulu menga ivuidi mambo mayingi alors to kolokina vota yadilwa kadi bambuta batakingana ba vongo bakidi kadi kunsende ndolo ifokovo mundelo weza kutu yadila wayandika suwanesa bantu sanganesa bantu bozo wakati na luzolo lwani nanga mamankaka batu sanganesa ibuunu tadili mumuna ngubutu nanga mububu wazeye mutanduka ntamu mutanduka falama babaka banzenza batuka muntisankaka yababanata ngusasala bisali unu nzenza zozoze balu kidiseko zikumi nivo sebesinti ibiti zolaki bakitu kidiboso kiamvu kia nkotelo ya ntoko aneso ya nti ifokovo mutandu kia luyalo la mindele katokala ye vebali kako kia tatamena ukadilu kio kabetu kimbosi kia betu kibeni kia savo nkongo kakuena kaka nkongo epi muntama mpende aka katokala beni yaki kumukuena mufuru ya nkaka kani ntika yakala kibeni yakala kibeni ye biluazu ya lungako ya katuka fulu kio utukili kuena fulu ya nkaka kani mutandu kina batu bakele kuendela nga beni mumalu vomuntu itikwena mumalu nango una iminkaki ni musala tezo kandaki ya njeto lozali yodovo nkangu kawakala kibeni to masanga nako kasi landila vakulweka lo luzolo la mindele ya kusanganisa melandila bediaka nkudilu ya mabilwazu makumbi bantu bakumi ni utusidi mpasi nani mpwasika ya kuna mona na bankaka kutande bankaka ikwena mutiza nchienzi donc papa kama mfrekete nkongo wa 50% nkongo wa 100% bawontu nobena kwa bakongo tuna bakongo parce que una nkongo mukiseki yako ovo mukingudi kyako voilà mais vous tout elevo 5% 50% nanga ndavuvela ndonyuna voka utukidi beni mu mvimba kwa Kongo voilà você dia ko yengudi akabela ba Kongo bifuko wona boso ka nkongo walweka voilà Kongo walweka kadida diambu dia tuna muntu kovo figa muntu diambu dia keleka kadi wau votu tadidi bayingi mubana bo babeto ba utu kidi kuba Kongo bobela vo bavuidi soit ngudi wa kishigogo Swa monavo munakadi lukeli yeni boshika kala ye munakadi lukeli yani sika kala ye nani ye yaki tamuzanga mukwenda ekuyeko ye tutomene mona nze ilanda nga gaso musi mu YouTube kizoleta kumba chaîne ko voilà yani vovanga vo yani kuna
ngudia ni Kongo kazi voto benelanda muzie miso za oso kafananga luta kisunzu langa bosongala ndamona kisunzu langa bosongala bayingi bobela mpevo ba Kongo meso amona vo baluka landa ngudia un Kongo vesela ni Kongo sika luta landa ku kote sediani vukulanda ku kote ngudia diodo dina diamudia du fiti de toi visa be kadi utusidi muvovela mutuna mu mambo mansi oh non le père et les mères quand vous t'as dit mambo même mukadi kwa makanda mu mukadi kwa Kongo mamu mu peut mena mpasi so mona vo tangu sekala diambo vo ntatani vakadi kwa makanda mu le mansiedo yi so mona vo ndono mona vo ekulueka kandeli lueka lanka kandeli so mona tangu sekala sikakala yaki beni musadila bantu bakande nkaka yiyeko la bakongo mudiambu nyanki bounu amono jina mpisu za mono votomene tala koloki navo bakongo ka basili jaka beni ngoloko kumini nkango be bakana be ndinga to muvila ina lusansu beto muvila luna munkita moto muvilili mintoto mieto mukwenda mina lendo kakima yala kakina diaka ko sito mona ntango za zingi bana boba utukili ko bakongo kabakala ki beni ye kiese ko mukisonga vo ba bakongo bena azola ki beni baluta kisongisa beni mumakanda mankaka kali utusidi vozolele wa bakake mfumu fiti tata fina mena beni makanda mo vozolele wa bakambongo fina mena beni makanda mo yetuti mona mpevo makanda mankaka manseto yi bedi sadila bana bobo mudia kala yedisu yelendo kia kota muma matadili ki dans les provinces de soit dans vo ba yingi beto la findi kila mukala ba mfungu kwa beto ibobo benavo lweka alors mutangu zozo bozo bovuvelengi muta yelowele chani la loyauté est partagée voilà. Donc vos avantages kabaga mu côté ba Congo finalement côté ba Congo mais vous kamona kabaga avantage ko finalement ko lweka luna donc fulu ko nanga voilà matuma ko mumuna imesoma ko mumuna nanga usamusibuko voilà kiesi kya fwana kwa bino ba wonso no kadifu kiamboti kya fwana mpiko wa partenaire wa chaîne ya Sekasu TV opérateur économique Martin Nenzouzi. Donc, nous sommes partenaire de la chaîne Sekasu TV et émission face à face. Papa, comme vous faites, c'est que tout les 50%, 100%, il y a mon Congo. Quand tu veux tous de côté en kaka vo, beto ba Congo, beto ba ne Congo. Il y a une situation in Navarre. Il y a une autre beto ba Congo, beto ba ne Congo. Ndinga, il vous dit minsiku. Quand ndinga yemisiku myani. Vo français ngiti vova français. Ye vova kwa français kwa dedakana kulanda nga minsiku andinga ki falance. Boso français enkumbu zivuidi kikento ovukibakala. Kilendi tako les femmes. C'est de vova la femme. Kilendi vova ko la l'homme. C'est de vova l'homme. Un homme ka une homme. Voilà. Une femme ka un femme. Donc français ou oui l'homme. Voilà. Et qui Congo qui vuidi siku myani. Koloki na vuka tu vuidi malheureusement mfumu za onso c'était yala ku Congo dia kati kabakala ki beni yaki mudio doko. D'ailleurs ministère de la culture il doit être considéré comme un ministère presque inutile. Voilà. Parce que quand bakisa mama vola mu culture ko baou culture c'est la musique. Voilà. Donc la musique mais lingala voilà. Alors mambo mungu wala mais normalement mun chizo zogizei chizo zina bantu bandwenga zitidiatsi ko bantu bandwenga bazeyevo emyanzi myangudi myakangwa bantu muvanti ilusansu kalulendi yadi lantiko kalulendi yadi lankangu ko unavo wa mena una wasiama muna mukimuntu kyani ilusansu kyani idio lumwena nga muzintsisi na culture ovo lusansu luvewanga beni mvuilu za fwana mudamuda nineveso tombola mudamuda futumuna yeboso bobu recherche zisalamanga za zingu mamatali di culture mais kwa beto mamu mumu ka bazemo parce que kafoti ko mfuza beto ba mina beni bambo mindele mama maluyalu la ba mindele ye ba monanga vuki muntu kieto ilo sansu leto mamu mansoni uba vovele mama culture vo wena mu gouvernement central wena mu gouvernement provincial vo atala kaka ministère de la culture c'est un ministère pratiquement inutile. Voilà. Et quand
qui ont bavanga un gouvernement. Vont fumantitele, vont benu mu parti qui ngal banga ministère de la culture, ba mona on dit le finga le bafingi. Kadi ko baba mona vo culture qui magam beto ku Kongo tusidi ki magam funu ikyo kitu natanga dia yenwa. Ko kinata dia yenwa ko kaki magam funu. Boso lusanzu ko baba mona vo kanda kwa ki magifiti natambongo ko donc aluna funu ko. Kasi dina kanya de kele. Voilà. Kofi ba Kongo yebani Kongo. Mais il y a un quiz en Guinée. Si la lève mon long. Qui sait qu'on gagne peut être dans Congo et faut ne Congo. Mais si la lève mon long. Non, faut faire. Que la mon faut faire diamant. Voilà. T'es qu'à côté de mon taille. Qui nous va n'avoir mon tout capable ça. Voilà. Mugi Congo né. I vovo usadi luanga muluzitu. Tandis que nous beto ba Congo tuna. Voilà. Besi Congo tuna. Katuna ba ne Congo. Ne tu sais déjà qu'il y a un vana luzitu kwa mundu. Boso tutele son excellence monsieur le président. Voilà. Tu n'as pas que la voix de Ne Félix. Voilà, voilà. Nous avons cité ça. Voilà. Mais quand tu dis que ne Congolais. Non, on n'est pas des ne Congolais, on est des Congolais. Ben tu vas Congo tuna, tu besi Congo tuna, tu bena Congo. Mais vous ne savez pas ne, faites vos ne. Mutakinga ni kumunani ne tata dientende non vous ne savez pas que ça tata voilà ne dientende voilà kadi ne déjà excellence qui a aussi nandu qui a aussi tukina mais ne di saluanga mu Congo vongeti vuvela ne Congo voilà von mu ne Congo wana intinu wa Congo wakele bongolo ne Congo ça dit intinu wa Congo ne Congo mbenta kuzakaka il faut voir la Tanzania. Ne Congo Kalunga. Walungi la mubabo ye mubiabio. Voilà. Ne mbumba wa umba zuluye ntoto. Donc les ne il y a en français un préfixe de politesse. Voilà. C'est comme ils ont sûr, voilà. Monsieur, excellence. Dans le monde. Congolais. Donc, malheureusement, quand on a vu dans le film, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit ça, mais il y a des gens qui ont dit Banekongo. Quand tu as Banekongo, tout Bakongo. Mais vous voyez l'éventuel. Tout Benakongo, tout Besikongo, tout voilà. Ngewena umosi wa banlongi kuna kinkimba. Vowe levantuala DG no. Etelele DG etele kaka nekingandi. Eske kubaka tumbu. Non mais Lucie. Inavoyani kase imam. Non mais kafutizaya. Parce que imam. Non, c'est même parce que vous ayez qu'on vous sauver les 6 yandinga. Vous mu kikongo ngitavovela. Nza ici né. Hein? Hein? Ne par exemple Valérie. Ne Valérie. Valérie mais kafuti komona kina mystique. Non, mais ngumbwa ni Valérie. Mais tu dis ne. Mudamu de kulusiti ça. Bozo vontele mbuta Valérie. Est-ce que fika ifingi di? Nkati. Mbuta ne mfumu yaya. Bina mvuvu me lusiti mukikongo. Voilà. Hein? Mbuta na mukikongo to bokelanga muntu mukumbwa niko. Voilà. Tu sais amfumu. Ayaya endona. D'abord, vous avez des temps kumbu. Mais vous avez des temps kumbu, endona, matondo, boué ma vie. Nous sommes quand même un fou moulingandi. Donc, né comme on a bakala, ndona comme on a keto. Ah, de l'enda kwenda kwa mama Denise Nyakiro ke ndona Nyakiro. Swakangwa. Kuyani kasi mambo mana. Non. Kilendi ko bumu kikomo itafufela. Kabizo kukanga, umankanga mnyonyo. Miska kuyuvula mudia. Est-ce que vous avez des formations? Non, mais vous ngiyele ko président televo musée. Félix, Simankanga. Ah, voilà. Vous voyez le problème complexe, voilà. Donc, un Congo où tu sais, du mot Mayani, il y a dit du mot Mouenanzoni. Il y a des mots Bagisila, Bosso, Bankaka Bagisila, non. Votez le musée, ça veut dire que Mouta. Alors, vous vous le Mouta. Mais c'est exactement comme dit Pierre, c'est un nom. Mais normal, vous dites comme Moutou, t'as dit, ah non. Voilà, tout le monde tout ça en info. Ne Congo et Bakongo, ngatu fonso sani na kibeni. On tele ne makuiza. Voilà. Si tu ngeta kufana. Makuiza, ça veut dire que mfumu makuiza. Ne Valérie. Voilà. DG. Voilà. Qui s'il faut. Alors, papa, comme on fait que. Comme on fait inquiéter. Kumbu mosi yena.
kina ya bakongo kina kaya bakongo ko ili tufana tete signification nkumbu hii wame vukuseki kongo domwe kaya bakongo avaye kuvana mundu sansu la kongo voilà kila mundu kavana nsasa ya nkumbu ni fidenata malafu mana meki na mambo ma fantastique ni sosa no lusansu la kongo uluna vozolele boso wau mbabongele mkumba munu baveni yuzina kwa mwana vo bazole zaya lusansu la nkumba baveni kwa mwana bafeti kundadi na malafu imakazu beto kuvene makazu ko kuvene malavuko kilindi kuvana nsasa mbe nkango tikulanda kadi babili votadi dinkumbu kamufwe ka voilà mukigongo ki voilà foi mukigongo nkete mukigongo nki voilà donc nsevo deuxième numéro si toi ça la décortiquer nkumbu ya kamufekete kadifo beto tuzei bampangi kadevoku IST ngatu pe longi wakala kuna longi wena ko bankaka bava o kama mfogete mfwenge beto buna takalawa akaze menduna memfwenge mekina vo bazole basa yankumu nzeifo bana ba klasi siba kulanda siba sosa lavu mpasi wa sasi la ya kama mfwekete kansi unu umosi wa banzila Kongo Wizitula kimvuka kimosi babokele RTV. Utuvana tete sasa ya RTV evo mudia nki kimvuka kina. Non, singa mambo. Voilà. Et nani nzila Congo RTV. Voilà. Boso beno lutoke di CKC TV. Voilà, c'est la même chose. Et donc nzila Congo RTV, il y a un projet. Voilà. Il y a Kinguzi qui a YouTube. Voilà. Uteza sala gisalo. Kia gisalo. Nanga goga kala ki ale makumole ye tanu mvua 10 wa mvuvi okele. Voilà. Toi sunjula et kakimvuka comme l'oise. C'est un instrument. Voilà. Un instrument de communication, c'est-à-dire que tu aurais ça dans notre chaîne. Voilà. YouTube. Yoyo, tu aurais consacré exclusivement Mama Tadidiki Kiko. Quand ils vont Tadidiki kwa beto, j'ai initiative za zingizina. Mama Tadidi, j'ai Kinguzi, Kilamizidi, voilà. Yeboso Bobo. Mais quand tu vois dit que l'oiseau qui a sikilako qui okinavo qui est sadila mu programme yani nkama muna nkama vo le voix mu kama ya programme il faut la mama d'abord il faut la mu Kikongo voilà. Et puis il faut la mama Makongo voilà et il dit na to bagila nzengolo et lukanulo ngala ntama kwa ni luna tu kan ntama mu période ya kala déjà to yatika ji chaîne boso ji nani Sango Malamu, Bayadika chaîne communautaire, et ainsi de suite. Tu as qu'à déjà le canuluna. Mais, Bambuda Badaginga, Enani, Mfinga, Kayankasa, Yanimo Kayankasa, Kayankasa Ngwakufuidi, Moko Kayankasa Matalanga. Donc, Konda comme Vuilu, Catalenda, comme Utusidi, Kolokina vo Nani. YouTube venimo bonso si facilité voilà bina monovono tuteza vanga kima ye tutasusa baleke bobena basadi la et tutasika beni leke Valérie kadi watambudila muda sala kitwadi quand tu as infunu ki beni mukala les animateurs zozi navo na sala mambu matadi di chaîne yoyo ye organiser ces émissions en pila mumpila muki Kongo mumamba tadi bako bilanki beto bakongo tukidi boso nsusu zina mkati kwa mpaka izeti mona nyoka weti kota izikiolo loka voilà kiyo menuzi kakie loki numana vo nyoka kakotiko beto tukantama tayatiki dila vukote le musique réseaux sociaux groupe yinge mona bakunkote sanga waka batuli numéro akambuta tukukote c'est parce que bon iwa uwa mais voto le kota bantu beti nyonga mais ngofuluka saja vimba Dioliti na vutu ya kikesa boso bakaka basala betro talenda. Idina ya bagidi nzegolovo kanavo mu fioti tu yantika kamwa fichen kali tuka to sa de la vidéo yantete ya dilankuru tu zita la vidéo ya zole ya mbuta
mbuta professeur Jérôme kudiana ni wafula mama kikongo tutateza nanga stovanga dia kana ni yankaka di bilumbelu didi mbuta technicien wakele feli wabinda mama zitadi election kadi wa election wa tu mini ni kibene tu bakulu mais élection mais on a mu français élection nsololo d'accord tout monde mais il dit na voilà justement qui nous olele vous boucheni yoyo ba tu bobusi ba yatika vo musheni basalanga ngolo kikilu muteza vovanga beni mukikongo il faut que vous si akala mpe boso fulu kya ndongo kolo mvuvulo kikongo kali ntamuza ziki tukalanga yaki musadila mvuvu mnzenza fulu kyo kina vuki kongo bi fuidi mvuvu myani boso ututsi mono mosi televo election alors que mukikongo nsololo alors tu yuko vuva kikongo yomuntangu tuvuva kikongo sita yandika fiongono na mambo mukikongo itusadika vova mvuvu mya kikongo yentangu mpesho mona voshita yandika ba sema mvuvu mya nkakamemina itukonde kadi utusidi tandu kya kikongo kya unu kakina ya tandu kya babuta zetu boso utusidi tuvudi zi telefone utusidi tuvudi zi ordinateur utusidi tuvudi zi kamera kikongo kafati kala yevema ya sema mvuvu ya muda bokele la bima boso kisaluka kele salanga nko nkulu ni mwanda nsemi kwa sema mavovilu mayingi matadili kikongo mumama matadili mazayu yebakinkedezayi katandu kiki voilà tout ondele quand il loise Kyokyo qui a nzila Congo RTV voilà Kyokyo le tisadi langa tu munzila ya bamindele evo YouTube est-ce que lweta yinda kibeni vo bampangi bubobena ku nsizanda ifo kumputu sibato majolanda kaba kumona ko kibeni ke yani tata jojo bantu bayika français anglais yani kikongo kwani est-ce que wena kibeni yembebe fo loise que siketo malando kabobena ku nsizanda wena yemi kali mbebe ina louve bavene kwa mungu vanga bakuvene mbebe ya bakuvene mbebe ya kimfuka ina mbebe eminu kyo minu ça veut dire le kuigulu ngina na ya ba osibalanda kibe ingeda kadi kiduzolele mebozo tele ngemusi kiduzolele votuzolele vokikongo parce que utusidi diluka bakongo ba onso Kongo kikongo ke vila vila kwa kikongo kadiamu da tsakako vila kwa kikongo ivila kwa nkangwa Kongo il faut que vous beto mosi tu fete sola utusidi beto ba Kongo vila vous tatamana kala kali kiuvu kya ngudi kilavana kala voka kalako si tatamana kala avuka tu kala diagako si tatamana kala vo tu kivutu di mukala mukivutu la kikala tu fete vutu la le sensu do va kiandu kya institution kadi telenge vo le sensu imoyo wakanda ya bantu vont kanda di vididi le sensu loani il faut que vous kanda di dompe di vididi il faut que vous beto ba gongo ka dumoni do biye yako ka dumoni von sakako vo le sensu do le vididi ndinge to vo vididi le sensu do pe le vididi vo le sensu do le vididi il faut que vous to kitu kidi boso le kala yuma le navo evento vo dizidi tidi natunga koso natalo le buisa kuna kabuisa kabuya mukoko kabwa mvatia kabwana ni buiti alors diombu diodo to mwene fuka dina tsaka ko diodo vo tu fete kivana ngolo kinumana fuki kongo tsaya ingeta vonge ka tukidi unu kwaku wele ku Angleterre chiwa longo ka kingelezo voilà kanzi kuna kingelezo kila koso nu kingelezo so longo kila kya ki uvu yangu di kutele ki ogo ba Portugal ba katu ku Portugal ba iza ku Kongo ba ulu akavana mpinda ba mona ne ba Kongo muka ndinga ba vuve ndinga il faut que vous mundu ka fedi longo ka kwani longo ka ndinga même vous ka zeyo ko ndinga yo vo una iluzolo musa esika zaya idio de vo ba mpangize to bakala ku chizanza bakala ku nani ku kuku ngoso una iluzolo na longo ka Kongo sika longo bedu du televo vo tu vene poasi musavo ndi nani minu ya ndinga yandika vuvela mukikongo yendinga zankaka bantu sibakala beni yaki mundinga zozo yelemba kwa sagolo za tomaza ya kikongo ndio levo muntu kakitula mungolo bwesu kasalila sitala bwe
j'ai mis sur ce salanga maman mo sur tika songa bantu ba tika mo tomazola landa il faut beti mo tomazola landa si batata mina malembe kuna longoka ki donc minu kena kunsisanda lena beto bakongo tu fiti bakanzengo tu tatata mina mukuna kididi kaka ovu tu fiti telama yesangolo kinumana vo ndingeto ya vutuka bakanduka ntitusu il faut ndingeto vutuka bakanduka ntitusu le sens où le futu qui qui muntu qui to ki futu qui dit ye muntawu yoyo sito futu ki la lendo kito kadi utusidi beto bakongo takituki di baneko voilà takituki di baneko to udia le bakala kadi bakongo ngolo bakala bakongo zituso bazitusu bakongo ibawu balomba kimpwanza kansi yayi yebadu bayimba kele kubasevanga mukuyivula vo beno sibalende bawo sibalende voilà qui est ce qui a fora tous ces fo minu kena kwa beno loto kutulanda kunsisa mputu ngatuvo lulanda ndinga ya Kikongo beno lwatuka kuvata dia bakongo katusele ko wena kunsisa nda wafufaka kingeloso wafufaka kifalansa o Kikongo ndinga yina yayika ndinga yansoni katusele bunako kansi tata kamu mfwekete yani katelefu tulongo ndinga Kikongo papa nze hivyo wunu kia kiki twawa ndinga Kikongo ifetikota musisikola kansi tiye wunu kiaki ndinga ya Kikongo musikola isikipia kizeiko négligence ya zimfumu evo négligence ya beno balongi kusikola ve nanga nkombo ina kulweka kutweka tutoli voilà mono tuka mwafitangu ya tezele fetu soba mbweno zama yevana beni nani kia mpasi zeto etumu kia mpasi zeto kabeto moshi mamazayu kadi votu tomone tala muzinsiza zinga iba mazayu banua na mvita kinumana von sobolo za mava mbinginyu za bandu za kala kanzi kwa beto ba mazayu matandu kia beto tu zolele beni du privilège. Voilà. Et puis, tu as bonso lulendo la savobé tout à l'homme. Alors, tu as les moments lulendo, tout le monde a un moment où on va te dire qu'il s'y est, mais la bonso, vous tu dis que tu as dit beto, kalamuntu à l'homme, kamuntu mazayu, il monte nous ne faut pas en français, mon nos sous desaya maman en indel. Nanga yo comme yantete. Quand c'est ya moto ko beto, quand tu as battu mazayu, tu vois dit vraiment qui a vu comme un béto kibeni yeteza mona veva fingidi yeva va vidi yeteza soba sisama alors mudi odongi na yemini vunanga malembe ba mazayu ba Kongo nanga siba telema siba bambuka mbundu yesadila nduwe ngazawu ngazawu muda teza vutula momo masundi mfunu kwa kangu kwa beto bakulu landila diodo nkomo mpe kwa mayala kani mayala yani una ye lendo ya bakanzengolo yo ilinda soba mambu yo ilinda soba soma kamambu ya mpachi kwa beto mumona vo mosi vakadi lukia sunda kyoko mayala kafutikala kyau ba mayala mabeto matanduki kabena kyau kadi lukia ogo ya vovela mo deja mu radio je kwa vuvuke tovo kadi lukia kikesa mayala kafutikala muntu wakikesa kani mayingi mama yala balomba kikesa ekuma vo makanda mabantu bomona nene nsisa ni bwanga vakati kwa bao bobo kabena kikesa ko bobena baleba kala bayadi lwanga utusidi mayala mabetu bena kabena kikesa ko peliko liko amona beta sangolo no ngona vonda zana bawe ba wi me vantati shabanka bakala kikesa kya nwani na momo mabetu ko so mona va siba yindu la fo bono tribaliste ngina non mendinga yangeye votenga mona constitution ya République démocratique du Congo bobate tu fete nwani na ye tombola ki lusansu wow lusansu ba Congo na tombola enzenza wiza wantungira vata enge vuidi do salukia ku nki info bovo
tomboka ovontovoka ya kikongo ibeto bakongo yo ne voma ya la beto ngama futi baka kikesa ntondo ne beni ntikidi tata nganga mbuta wa matadi wa bakidi nzengo lo savo muzi église kaba salilanga dianga ndinga zankaka ko basalilanga kikongo ekuma bantu betalonga malongo kikongo dubande kese ba uvo ubo boka bena bakongo nous sommes un pays je parle en français nous sommes un pays. Vous avez violé. Et chaque citoyen. Non. Si nous parlons de l'unité nationale, ça veut dire que chaque citoyen qui vit là où il vit doit vivre selon là où il vit. Ne pas vouloir vivre là où il, comme les gens vivent là où il vit, pour moi, c'est du tribalisme pur et simple. Donc quelqu'un ne peut pas venir quitter chez lui, venir au Congo central, ne pas parler Kikongo et accuser ceux qui lui parlent en Kikongo des tribalistes. Au contraire, c'est lui les tribalistes. Parce que l'intégration nationale ne pourra pas venir si chacun veut imposer chez les autres ce qu'il est chez lui. Vous tous avez tout il faut que vous connaissiez le monde. Mafulu ke woketa zingila kafeti tangini na zingila bonso bobo kile wana kadi bambuta ba uvo enti wana nsiku kunati nsiku nge wizidi ku Congo central betu ku Congo central kikongo tuzonza ngezo lebo kuvovesela budingala kansiku wa baka ba munti yayo waza isavo endiga dingala yifiti vo munti yamvimi betu mosi ko ditakitobula alors votu bagitu nzengolo dia savo beto bakongo kadi geko ka beto kadi kwa beto kina kinyeko muna constituer levo tutanina tutombola le sensu beto il faut que vous beto bakongo tu fais tanina itombola le sensu beto baluba ba fait tanina itombola le sensu loi bangala mpe batanina itombola le sensu loi constitution tellement alors kingeko ka tanina itombola le sensu loi bakongo ikingeko ka ba kongo ibanani bamayala bankwa mazayi bankbayala bafiti baka décision ya savo beto ku Congo central toujours le qui Congo qui ne peut pas botu si alors moi na vous wiji dikugo peut-être que nous kala mona luba que ne kala mona choisi que ne mona kala mona ngala vous wiji mais non que qui Congo vous votez le Congo central ka fois problème ngato même vous voyez na Congo ngebe vous wele ku kasai qui Congo kuna zone le voile vous va chiluba tout le monde parce que à défaut de faire ça, nous vivons ce qu'on appelle la colonisation intérieure. Et les gens ne comprennent pas que parmi une des sources de la survivance du tribalisme et de comment je vais dire ça, les tiraillements qu'il y a parmi nous, c'est à cause de ça. Parce que dès lors que quelqu'un arrive quelque part, il ne s'intègre pas. Il faut que vous bantu bobo banyambidi si babona banzenza kwa yani pesika kibona nzenza kwa ba bafulu kyoko olelo akala fulu kimosi la simba sana yandiki tatuziana mudangi yani nzenza umuntu kuna yandika kuna ba banzenza voilà qui est kafwana et kizeko keti muntu ndondo mukutulanda kena en direct evobuei mama Belbish Mazeka Kiambote tata dientenenze ivo emission letasala kanzi yuvula yandi ketibana banikunzo kikongo bavovanga tune la biso ye bien kizeko ketibui ketakutulandila ebana kunzo kikongo bavovanga kiuvu kyokyo kakina kibeni munzilako voilà ndamona vo munganga dazolange wakala mavimbi voilà il faut que vous ayez nganga kabelako bela kabela nga donc il faut solo que ni manga kabela be non beto bakulu ki uvuki ko parce que votu ki tudi di mon PV ya bana yendungu bana yena non mama ki uvi ndidi eki kwa yani vidisa ki Kongo jamu mbote vodambi ngevutula kaka mvuti yo yani katele bana kunzo ki Kongo bafofanga fobuwe savana mvutu kavira lekoko mvutu savana parce que ki uvuka unga ntito même vita yo ntaba tati de noir voilà vita yo ntaba tati de noir parce que voyu vudi yani Kongo ken voyu vudi yani Kongo parce que banzenzo ko kaba kutu diabi uvu mpira yoko ba Kongo ba mosi mono ki vuzole dia utu si vidisa ki Kongo ki eto diambu diambi ovo diambu diambi vont monter la mene yekutu bambu la moyo beto bakulu y compris yaniki be voilà ngadiambi vodambote mono ngika sangolo bana bampe ofobanga kiko voilà donc dia funu dia udina merci beaucoup et mama Belbish Mazeka bana bampe ba bena y conscience que bena yemfunu muvaki kiko est-ce que balende le vova faut que balende ça c'est une autre chose voilà vous voyez mais au moins
conscience ya vuba Congo ba vuidia ou tawe yimbi ba mulamba parce que yebobela ba muta déjà utosidi beta visa beli bana manga ba vuba vuvanga manga vuba vuba teza vuba Congo mais bobo ba onzo ba vuidi conscience que zaya ba ndingeto diambu dimosi ya mfunu kiese kafwana tutakwenda kutokunsuka e kintwadi e chaîne ya beto evo loazu lwa Sekasu TV et mulutumu lwa ne Valérie DG Valérie et ingénieur Makwiza ingénieur LK James et papa ngatu vutukumini kutokunsuka kansi tuzoli levo wakututela ntete mubukufi ngandinga Kikongo voyeta vila kwa beto etumbu kwa nani kadi vomunzo vomwana bweke nsuki tumbu kwa se yengudi evo beto tutividisa ndinga ya Kikongo tumbu kwa nani kwa beno balongi kwa luyalu tumbu kwa beto mosi Kongo voilà mais boso bavuvanga mu français un peuple se gagne ou se perd par son élite. Voilà. C'est-à-dire tumitango. Tumbu kwa beto tumitango. Tumitango ibanani. Tumitango ibobo bavuidi nzailo. Voilà. Tumitango ibobo bavuidi mbongo. Tumitango ibobo bavuidi luyalu bavuidi kimfumu. Kadi kimfumu mvuilu ye mazayu ibilwazu bitatu bitela menanga nzumu ya tombogolo ya nkangu ya nti nti vo itombokele vo ifiti tomboka ivuandanga mambo matatu mambo matadidi nzailu mambo matadidi mvuilu mambo matadidi kimfumu vo bia bitatu bitisala sana shwa monavo nti yeti kwele kanti bwe bia bitatu bifoti sala mena sala sana voilà nsala sana vakatu ya bilwazu bia bitatu kaindi kala ya sikilako vo ba batatu kabeta nwa mamvumina mamusiko e mamvumina mamusi momo yinki ilusansu vo bamuta kasa vubu bamuta nzeza nlandu bamuta kanza batelama bonso muntu musi yetela mesa mvita kimpwanza mdiamu mutandu kyokyo baonso bakala beni basikalala mulusansu lwantsiahu la Congo malheureusement vokiadi muunu mumonavo bamayala bankwama zayu ye bakwa bambongo za nsieto bakongo kabela beni basikalala mulusansu lweto idio devo l'esprit d'unité ya vakati kwa bahu yena fioti mpasi ibila kyokyo tumwene nevo nuana mvita ya tela mesa luazo kilela vutu la bantu muteza kwa vutu kila lusansu lwao dila diambu dia ngudi ovo diambu dia sina diodo tufeti sadila muvana diaka biobe bia onso no mama fuene kilumana volendo keto ka baka vutu kagavu kia futuka kiese kiafuana kwa beno bawonsono milandi mia luazu evo chaîne yetu ya Sekasu TV et à partir ya émission face à face et magazine les reporters et muntu wa ne Valérie le DG Valérie Lukaou et équipe yanvimba et mono mwani numpangi non tekolweno mwana nlaza ntekolwani nzinga lutusalisa fumu za luyalu balongi evo beno mpelwe na yemvuilu lutusalisa mpasivo ndinga ya Kikongo kaividiko tukumini kunsuka yesedi yetu ndondoluzei papa kamumfwekete yani wena umosi nlongi kukinkimba kia Université Congo. Donc, citoyen bilanga kintwadi yandi, pasifu tokuluzai sanga, bwe ndinga Kikongo, ifeti futu kila va place. Ifo bwe itulenda sadila vo, beto bakongo, tuwa futu kila momo zinkaka zetu bakutu sisila. Vraiment, qui est ce qu'il faut nous bino baonsono, quoi partenaire Nenzuzi, opérateur économique, et Moulusali sur le Kutusali Silanga, Papa Nzeivo, tu communiques tu kunsuka kansinga tufo, wena yendinga,
kwa bampangi bobita kutulanda kuzinsiza mputu yibobo mpe bisiba kutulanda muzi réseaux sociaux ye sitwa salampe ngolo mpasivo monompe ya lutisa yao mo radio television kimbangiste kadifo ngena umusi wabamwangisi ya nsangu umamu matalili ndinga kikongo kia ndinga ile ndakala yako munkango wa mvimba nyanga lele iluvene matondo mayingi koloki na volo tambulili ntambula va la musique kieno kyo kina kuvana mpasika mu tambagesa ndinga me ko bakongo babonsono bena ku chakongo ye munsiza nzenza kima tutavuvela mama tutavuvela makikongo kama mansaka ko bosotele kadi vonza kanene kitulwakila votu vidisi ndinga yoyo beto tutateza ndakavuva kikongo bana bombe bitakutulanda bana beto kabetivuva kikongo jambo lelo kadada mboteko kadi votu vidisi ndingeto chitakituka beni bimatinu abantu bankaka iswa yadu la ntango za hosto kina wayo tusangolo mekisaluki yoko katileni ko salako vo kavena nkala saniko vakati kwa bamazayu bamayala ibakomvu iboso tele utusi ngeye una yengingi zambote za vanga kisaluki tasaka mekulini ko lenda ko vo kabakuyika mene vo wele pazamu munsisankaka so mona mama tadidi littérature mama tadidi activité culturelle livudi bobokela ngazi mécène. Le mécène c'est qui? Bantu boboba mudiamu da mvulu zawo mudiamu da kimfumu kyawo basadisanga bobobela isitala mu mambo ema bobela yenkailu tawuzanka kauna ngimi ya nkunga wasikila swakala mfunu wa mécène yani sika kusadisa kimana vo kunga kumevaika swakala un grand acteur de théâtre mécène sika kusadisa dio devo kisadu ko luta sala beno funu bikina mvita yo betu tazola nuana utatata mediatika nuana da mama tadi dinjira Congo RTV ina ya mfunu beni kidiyo sada muda monuko kidiyo sala muda candidat to kali moi j'ai pris conscience que risque ya ngolo tutalwa kina tuna yetsa duvo ba jeune bo bena vo ba vous digitala mama tadi di journalisme technique déjà ngidivana matondo mayingi kombuta Valérie watambu didi yaki kala sana yebeto quand tu allo mbiko matoko mankaka bobena ye nkayunya vuva vovilu evonani bazevu mu Kongo na tu finama kinumana vo bateza mbe vana lusalisulwa au kinumana vo kimpakyobo kienda ku kuntwala bumanisa nzolele vana zolela vuwa mbote kwa belo ba onso no tulizili ndete fulukiki ye kwa boba onso kutulanda bika vo mvu wa mafunda mole makumole ya wakala mvu beli wa lusaku munu ye wantomono mukati kwa makanda mao yibuzizo za voilà qui est qu'à fois na kwa belo ba onso no lukutulendi tuka kunyansi kulu ye kunsuka mumamonso no matali ndinga kikongo Kansi Beto, chaîne CKC TV, et à travers magazine Les Reporters, et le DG Valérie Lukaou, présentateur Diété de Autrement appelé Papa Sango, équipe technique ingénieur Makwiza, ingénieur Elka James, et Tukulu Zolele, Loakalanga Beto Tanguza Otsono, Wunu Tulutidi, Mouchen ya CKC TV, Kansi Tusi, Didia Kavuvuvu, Bilu mubeti kuiza papa kamfekete sika kutuboki disa musheni yani ya Nzila Congo RTV TV pasi dia katoza ya moka na kintwadi mumu masidi muunu en tout cas tusuki divava tutondele muntango yo kutuveni evo muma onsono mumotu yambidi beto enge tusevo unu lumu kantete kansi kakikala kansukako voilà mumanisa tusidi vuvu si wakututela kama bukufi wakututela couleur rouge mu Kikongo yevo telefone joso tutasadila mundinga Kikongo yo yikumine kizabe rouge même boaki voilà et nani téléphone lami
Voilà, rouge, Mbouaki, téléphone, Lami. Voilà. Et bleu, Mboudi. Voilà. Et jaune, Tound. Voilà. Ça va dire couleur, ça c'est tatou. On va dire, c'est tatou, ça, lesso, il y a Congo. Voilà. Lesso, c'est les drapeaux. Il y a Congo, du vouilles du tinta, c'est tatou. Tinta ya Mbouaki, tinta ya Mboudi, tinta ya Tound. Tutonele kwa beno waonsono ndandulu ya mbote ya mandanda metu ma Nzila Congo RTV TV maonsono tabtulandula luyika matata luyika ma evompe lutuyika ma pasivo imambo mama menda kuntwala ngatuvo kina diambu mbote papa. Voilà, tout on est Vraiment, tout est honnête. Merci beaucoup, ingénieur Fadel.